asem se Ghana fo ni bi peja eja pa a ye di petrol gum ene sen na sen tem ye wa ha ena eye Cecilia Manfo ene eye Joyce Blessing sem ewo eye program mu ko shia ase na Joyce Blessing performing na Cecilia Manfo so enya encounter wo susu say that moment ni die na woni hweye ontimi control ntini obo modi ahwi beji eye Mike na Joyce Blessing ekra performing chese ka wono so eye ne nkom sha na ida na koma so na etefo se ekopem say those incidents you see you know anu bebre na abekasa Ghana fo enyomotofo ekuku dam emumbema de o madwen chiraba betu dwa afa ho na enu echi no ye wa Ghana for musicians bi a wo mu de ekoba ne say yenka obi asem wonta anti wo mu de betu wo mu de no monwom no mucho ana se program na che so that program so a wa be pie eye sa aso ye won enti se ekoba say enyumtufo bebre o madwen no sankofukuro ni de ebi de wonti wo mu din wonti o ma no kasa na ekoba ne so dia media personalities ni mu bi wo ho a wo mu be pushi wa se ne ebe ya wa dwenchira wo fa wono wo de betu dwa na we na ekoba say wo mu no mu bia enyumtufo ni mu bi o mo pom wasem in their ministry wo mu nya ready some be tanishi wo mu image ana so be ko nwi ankrofo asem akotwetwe asem abre wo mu dwumedi a wo mu die bi ni Joe Metal etefo when na Joe Metal ko piem wo interview ekoso watenka wone eye Reverend Father wo ana Roman Father wo mu interview ana ekoso na wodi eye question to ma Joe Metal said din ekoba ne se Ghana ha bibi trendy aye ntwaso media personalities che say the way on be pushi wa mo wakan wadwen de won be pushi sa na ekoba e nanso Joe Metal wa wono wodi ne na yesi fom say ono onko left one onko right or the name sem bi tuja emra sa question to man say dey na wo hu efa eye ne ya esi sa amra na program ne koso Joe Metal say wono ne die osusu se nye na asem enti enye na asem ntino woni hwea wo beka ede afa wono no ti wono onam ne lemu owo music industry oni obi eni asem oni obi anya aka oni obi ni beef se obi ni wo beef na che se oni pana na oni ni wo beef na susu ampa wono onam wei oni enyumtofo ni bebre mpenifu ekuku dam eye free pan omo a che se wo mo sen no ewo age mu na so mo di ni die ma na ono so di ni die ma wo aside that no say what den ne hwene papa ebe nwenwi ankrofo nsem die ono Joe Metal ne de enye wo na che se walk enye ne direction na etefo mo ma membo bon nsem na wo kan ye no so enfansomo say ya na okano according to him since the issue does not concern him he does not think it's appropriate to speak on it. In Siwo Osatwa Sose, I have decided not to say anything about it. It is someone's issue, and I don't think it is cool to talk about it. He answered when asked about that. He thought on what happened. It was an kind pampai and same mono interview ne koso ewo atinka drive on a Roman Father and a tree nkomo no and make this revelation known about himself. Now etie for still ogusu explaining and say that he is not one to have issue with his peers, as he tries as much as possible to avoid any problem with colleagues. He explained that even though others may have one or two issues with him, he is not bothered since does not have time to bother about the negative things others say about him. It's here for say na di kan echechere mu na ono do susu say asemu na mfa ne ho
Emfa ne ho enti wono even though say bi ma be che o ma no de oni hwe ka fa ho na wo hwe se na Jometo kan nsem emra na interview ni koso na ne kwan so anu no ne no kra na we ye pie asem wo kan ye wo hwe be ha ye presenter na saa time no we ye host na like ebe ha no esan say Ghana fo ye chinokre anka ba ye ya etuma ni na waka na adwen afa ho na we anye ye na we ye na so we die wo si da bi chichichichi amba che se prepare amba amane so mba oni hwe ka fa ho na yembuso soso ampa se Jometo emfa ne ho yembusa se emfa ne ho esan se ye kasa onyonko da ene woda anka sem ba nipa na eka nipa na hye nkran entinka a word from him mpo won susu se anka beboa ni niaba is blessing ana se beboa ye maame Cecilia Manfo na osi wono de woni o chese enye na asem no onfo bia ho na ne kwanso ano no na etiefo wo hye question so a presenter yi ade ya ba twem a eje yidum na wosa ko peja ba ya se Jometo embe kasa eho no na chese answer Jometo de ma no na eboa presenter ne nso no ne ya wo ye no ne kwan so an nsem bi we se ye ka no kre de ye no kre asem otwem a media personality for mombo amane ntwem since ye so son kika egum epeja etum so say at times emboa se ne sitie bia won so a eye nsemu yi munchiremu abeto wapono so no agin na wo kafa ho jawadwen kire to your comment section subscribe to Too Much H efidie kese yi too much H senior dani da ejumede bi ebedi ye to wapono so na wonsa etumi akebi like share promote to channel we media any mercy cow bakope aha Too Much pe na obinime ebehia that's ne yebesa ehye bi makam